Арбаңыздар, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман мусулман бир туугандар, саламатсыздарбы? Биздин Кербентур туристик компаниясы аркылуу келген зыяратчылар учурда Мекке шаарында ибадатын кылып атышат. Биз азыр Меккедеги Ажият көчөсүндө мынабул Арак мейманканасынын астында турабыз. Мен негизи жамаатым менен 200 метр жогорку тараптагы Жюри мейманканасында турам. Биз 77 киши ошол жактабыз. 3 ажы башчы менен ал эми мынабул Арак мейманканасында биз айткан Кербентур туристик компаниясы аркылуу келген дагы бир топ турат. Мен бүгүн экинчи топту зыярат кылып коеюн деп Бакка Арак мейманканасына келе жатам. Ажы башчы Зафар ажы бар. Зафар ажы өзүнүн тобун ушул жерде карап жашатып атат. Иншалла Бакка Арак мейманканасы аябай жакшы мейманкана. Мен умра сапарына 2015 жылы келген учурда ушул мейманканада жашагам. Өтө сонун. Азыр Зафар ажынын тобу ушул жерде экен, как раз мына бул жерде отурушат. Иншалла куптандан чыгып келип бул жерде фойеде, залда сүйлөшүп, чогулушун кылып отурган чак экен. Ассаламу алейкум. Ой, машалла. Жамаат кандайсыздар ана? Зафар ажы кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Кандайсыз ака? Иштер жакшыбы? Болуп атабы? Чогулушка келип калыптым да. Эртеңки план. Машалла. Атака кандайсыз? Жакшысызбы? Машалла. Зыярат болуп атабы? Машалла. Берге отурсам болот а? Ажака? Келиң, сиздин жаныңызга отурайын. Кандай анан? Микрофон берейин сизге. Атагул Хажы келиң, Меккеге хуш кепсиз. Рахмат, Хажыке. Кабыл болгон болсун. Өзүңүз тинчми? Жамаат жакшымы? Кудайга шүгүр. Биздин жамаат жакшы. Биз Жюридебиз. Сиздер Аракта экенсиздер. Шундай. Жакын, кошуна эле жашап атабыз. Канча күн болду сиздер келгениңиздерге? Biz 9 январ күнү кечинде Мединеге келгенбиз. Бизден 3 күн алдын ала келдиңиздер, сиздер? 3 күн алдын келдик. Канча киши келдиңиздер сиздер? Biz 113 киши келдик. 113 киши. 113 киши келдик, шундай. Негизи бул санды мен билет элем, мен билсем дагы сиздерди билип койсун деп сурап атам. 100дөн ашуун киши мына Зафар ажы баш болгон. Биздин Тез Кабар Кербентур менен биргеликте келген группалардын бири. Зафар ажы өзү башында турат. Иншалла шундай. Ажыга кандайсың ана? Өзүңүз да башындасыз. Машалла. Зыярат кандай болуп атат, Зафар ажы? Алхамдулилlah, зияратлар juda yaxshi, Xudoga shukr. Mekke'ye kelip şu Kırgızistan'da yürgende ile bolyapmiz. Nimagaki alhamdulillah Kırgızistan'dan gelen ziyaretçilerimiz oşuncha. Aябай көп. Aябай көп. Alhamdulillah. Allah bundan hem ziyaret kılsın, memleketimizi tinç kılsın. Ümrenin yolu daim şunday açık dursun. Maşallah. Alhamdulillah. Şunday. Şu mana şu köçege çıksanız, haremge barsanız şu Kırgızistan'da ile yürüyenler. Bari tuğallarımız, tanış bilişlerimizden bari şöyle yürüt. Elhamdülillah. Uşul yerdeden. Allah bundan hem yaxşı kılsın. Xuda halasa. İnşallah bundan murun kelip dua kılıp ketken ümreçilerde duası icabet olan oxşayt inşallah. Maşallah. Çakırıp kemegeller kesin degenlerdi bärinin duası kabul olup çekilik. Elhamdülillah. Şunday acayip. Acayip. Bundan bir 4-5 yıl murda, 2-3 yıl murda ele negizi bul жерге ziyaratка kelgen учурда алыстан Кыргызстандыкты көргөн учурда таанып барып, сүйүнүп, кучакташып, кудду пайгамбарды көргөндөй сүйүнөт элең да. Азыр Харам мечитине барсаң, жык Кыргызстандык. Алхамдулилlah. Ала Бишкекте Ош базарда жүргөндөй эле жүрүп калат экенсиң да. Шундай. Уже бири-бирин мындай, кандай десем, бири-бири менен саламдашпай эле өтө турган деңгээлде калыптыр да, тооба кылды. Шунчалык адам көп да. Alhamdulillah. Кыргызстандык көп экен, машалла, жакшы. Alhamdulillah. Көп. Ажака, эми качан кайтасыздар сиздер? Biz buyursa 1 gün kaytamız. 2 күн калыптыр а? Январ kaytamız inşallah. 2 күн. Зыяраттарга чыктыңыздарбы? Alhamdulillah ziyaretlarga çıktık. Medine'nin ziyaretine hem çıktık. Mekke'nin ziyaretine hem çıktık. Ziyaretçilerimiz bizde dengiz yok. Cidde'ye barıp Kızıl Dengizni körüp geleylik diyordu. Uyaka barıp geldik elhamdülillah. Uyalarda hem
bir ziyaretini kıldık. Xudoga şükür ümreçilerimiz, ziyaretçilerimiz gelip ibadet kılyaptı. Kızıl Dengiz'de körüp geldi cemaat. Cemaat görüp geldi elhamdülillah. Maşallah. Görüp geldi. Dengizge düştünüzler mi cemaat? Nazı oldu bu ya. Tuzlu suda. Balık bolup bir suga düşüp gelipsizler da maşallah. Жақсы болuptur. Taifqa çıktınızlar mı çıkmadınızlar? Yok, Tayyip'e çıkmadık. Atakul Hacı şu sizden faydalanıp bir deke söylep koyayım deyip Ha. Tayyip'te bir çoğun mikat var da. Aha. Bu 5 mikat olsa o şimdi biri Tayyip'te. Hı. Tayyip'e çıkan adam Mekke'ye kirip gelip atkanda ehram menen kirip kese, kerip ömür aksa yaxşı olur. Zor Biz bolot ha. Hanefi mezhepte mikattan taşkarıga çıkan adam Mekke'ye kirgende ehramman kirsin degen. Köpçülük ziyaratçılarımız yok oynagan barıp kelyaptı. Jönele ehram beylemen kelip alyaptı. Şularga bir nasihat katары aytып keterdik. Ehram beylep kelse yana bitta ömre kılады. Keyin özü Hanefi mezhebimiz boyunca günahkaram bolmaydı şunda. Maşallah. İnşallah. Öte tuğra savet, tuğra kengeş berdiniz de. Zafar Hacı. Siz aytkanday эми Kırgızstandan kançalagan toptor gelip şu ziyaratка Taifqa çıkıp atat da. Siz aytkanday kaytkanda jönel özünün kiyimi menen эле ihramsız kelip alıp atat. Şunday bolup kalyaptı. Siz aytkanday şu ihramın ala barsa al jerde darat menen, niyet menen, ihram menen kelse bir jagынан sooп koya bolot. Ekinci jagынан жакшы болот. Şunday oladı. Bak alasa. Жакшы. Zafar Hacı эми dagы келем дегендер көп да бул жаккачы. Şunday köp. Азыр кербен турда канчадан болуп атат эми? Умрага келүү канчадан болуп атат экен? Ömrege kelu oşundayla seyneler oşundayla turat. $1300 şu çıkasası var. Aha. Şu çıkasasının içige hazır etkende şu onu acıbaşlar hem reklamı bergende aytyaptı. Birok yani sizden faydalan aytıp qaraylık. Avia bileti var. Aha. Vize Saudiya Arabistan ömre vizası var. Mekke'de, Medine'de yata turgan gazetelerin hizmetleri var. Anan transfer avtobus hizmeti var. Aeroporttan gazetesine, gazeteden Mekke'den Medine'ye aeroportga taşıydıgan şunday nimeler var. Gazetelerde bolsa bekar şu haramga taşıyıp turgan avtobuslar var. 24 saat işleydi. Avtobuslar katnayaptı elhamdülillah. Oşo $1300'ın içine girer. $1300 içe kiret. Tamak aş koşulbay? Yok, tamagaş koşulmayın. Endi şunu hem bir aytıp keteyim. Biz şu Kerbentur turistik nime şunu tamagaşıga aşıkça pul akça toplama yapız. Başka acıbaşılar, başka filmelerde tamagaşıga dep $100'dur, $150'dur akça çoğultuş yaptı. Birok bize şu Kırgızistan'dan gelen ziyaratçılar bu yerge kelgende alakçan bergenden kelgen. Tamak açtı jegenden kelgen bu tamak aş menge jakpay kaldı. Men köçüden ele jesem bolat eken. Degen bir dekeler çıkıp kalyaptı. Oşogo biz tamak açtı kirgizgenimiz yok. Bu yerge kelgende tamak açtı munança riyaldan 12 riyaldan tamak açlar var. Oşu tamak açka жазылсаңар Abet ujun ya жазылсаңар alıp bereriz de atağız. Kim apetit menen jese jep atat. Atkas kılgan bir jebele oşunun akçasını töle koy atkas kılıp atat. Oşonduktan biz tamakka андай koşpadık. Tamagı menen muncha bolat. Tamaktı kim kayaktan jeydi özü erken. Oşunday. Öz söntögünde jaraşa. Oşunday. Biz hazır Abdыкалык Hacı baş bolgon bizdin jamaat 77 kişi kaalоочулар 2 maal tamaktı 25 riyalga zakaz kıldık. Elhamdülillah. 2 maal tamaktı. Abetke bir porsiya, ujunge bir porsiya alıp kelet. Oşonda 2 maal tamak 12,5 riyaldan tura kelip atat. Al degen 600 so'm pul degen söz eken de. Şunday. So'm esep degende. Şunday. Oşentip ele alıp kelip jep atabız. Özдөр gazete kap keperet. Şunday. Suyuk tamak bolso katığı ayranı menen, suusu menen, buluşkası menen bir porsiya ıssık tamak kelet. Koyu tamak bolsa anjanda salatı, suusu, buluşkası menen kelet eken. Aябай жакшы. Өзүбүздүн оштогу тамак, Жалал-Абаддагы тамактардай тамак келет экен да, шунусу жакшы. Кече аш кылып кетти.
Ay maşalloh. Bizdikiler görüp çoçup ketdi aka. Ay maşalloh. Çın dedim. Bu kayakta özgün gürüçü depçi. Maşalloh. Ha, bu yakta gürüç dese appak uzun gürüç deleste dedi de. Ha şunda. Ha, bu Oştan Жаллабаттан келип өзүбүздүн балдар бул жерде атайын кухняны уюштуруп алып, бышырып алып келип берет экен. Ушулар кызматты да уюштуруп коет. Elhamdülillah şunday bo'lyapti. Ошого заказ берип эле алдырып жеген жакшы экен негизи. Şunday qilgan yaxshi. Ne dokumenттер керек aka? Bu yerga kelish uchun endi dokumentlar основной загран pasporti bo'lish kerak. Surog'i bo'lish kerak. Qancha oy surog'i bo'lishi kerak? Eng kami 7 oy bo'lishi kerak. Eng kami 7 Eng oy. kami 7 oy bo'lishi kerak. O'sha ID kartning kopiyasi. Aha. Anan bayagi vaksina alganlik to'g'riliq sertifikat olib kelish kerak. Aha. Vaksina ham bayagi Kitayskiy Sinopharm, o'shunga o'xshash emeler o'tmay yotadi. Aha. O'sha bayagi Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson, shunga o'xshagan Европейский vaksinalarda olib kelish kerak. O'shaning sertifikatini bizga firmaga olib kelish kerak. Anan 3 4 suratdaga. 3 4 suratda bo'lish kerak. Anan shu 48 soat qolganda shu Qirg'izistondan chiqib ketayotganda PCR testdan o'tish kerak. Covid yo'qligi to'g'risida. Anan hozir biz ketamiz, 1-3 kun ketamiz. Erten PCR testdan o'tamiz. Bu yoqda Qirg'izistondan ham shu boshqa chetdan kelgan Qirg'iziston jarandariga ham PCR test olishdi, kirgizib qo'yibdir. Shuning uchun erten bardığımız inşallah testden ötemiz. PCR test topshirib, anın analizi bilen anan Xudoy buyursa Qirg'izistonga eson-omon kirib borasizlar inshaalloh. İnşallah. Yaxshi. Öte sonun emi uşunu bilen Qirg'izistonga birsi kuni qaytamiz deb atasizmi? 1-3 kun qaytamiz. Birsi kuni. Shunday. İbadatlarda qanday bo'lib o'tadi ajakam? Murda misалы Kavaga жақын барып, Kavani qarmab, ошол жерде Qaratashga жетип ибадат кылчу элек. Азыр эми андай мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Каванын жанында турсак дагы Кавага колубуз жетпей атат. Караңыздар. Жамаатта кандай болот анан? Кавага жетсек жакшы болот деген мүдө тилектер болуп атса керек. Негизи Каванын Караташына жетсек, анын артыкчылыгы ал жерде дуалар кандай кабыл алынат эле? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. To'g'ri aytasiz, burada o'shanday Ka'baga yaqin borib, asilib, tushib, Ka'bani ostonasiga, hali Qaratashman eshigi o'rtasida Multazam degan joy bor. Payg'ambar alayhisalom o'sha yerga asilib yuzini qo'yib duo qilgan, sahobalar qilgan. Qaratashni ushab, o'pib ziyorat qilinar edi. Biroq hozir pandemiyaga baylanishdi. Bu narsalar mümkünçülüğü yok. Biroq Payg'ambar alayhisalom o'sha Qaratashga yetganda ushab o'pganlar, keyin agar odam ko'p bo'lsa, tuyasida bo'lsa, hassasini tekkizib qo'yganligi ham kelgan. Yoki bo'lmasam o'sha uzoqdan turib, qo'lni ko'tarib Allohu akbar deb o'sha qo'lni o'pib qo'ysa, o'shani ushaganday savobni oladi inshaalloh. O'zi bu Qaratash Hajarul Asvad deyiladi. Payg'ambar alayhisalom bu Hajarul Aswadni jannatdan tushgan tosh deganlar. Bu oppoq bo'lgan, lekin bandalarning gunohlari uni qoraytirib tashladi dedilar. Bu Hajarul Aswadni silab o'pganda gunohlar to'kilishligi haqida hadislar kelgan. Keyin o'sha Hajarul Aswadman eshik o'rtasidagi Multazam degan 1 metrcha yeri bor. Shunga asilib o'sha yerda duo qilsa, duolar ijobat bo'ladi degan. Keyin bu yerga kelganda ko'p tavof qilish kerak. Tavofni savoblari Payg'ambar alayhisalom aytadilar, har bir qadamiga savob yoziladi, har bir qadamiga gunohlar o'chiriladi. Tavof qilayotgan odamning har bir harakatiga ajr savob yoziladi. Va yana 7 marta tavof qilib, orqasidan 2 rakat namoz o'qisa, bir qulni ozod qilganchalik savob beriladi. Shuning uchun bu yerga kelgan odam
kuniga yo'q deganda bo'lmaganda ikkita tavob qilish kerakda. Bo'lmasam bu yerda haqqini ado qilmaylar, kelib yotib ketgan bo'ladi. Tavofda sovup katta deng. Tavobda savob katta. O'zi bu umra amali, haj, umra boshqa ibodatlardan ko'ra kuchli ibodat. Ibodatlar bo'ladi, tanaman qilinadigan ibodatlar bor. Masalan, namoz, ro'za, ruh ibodatlari bor. Masalan, zikr qilganda inson ruh ibodati yoki bo'lmasam molman, pulman bo'lgan ibodatlar, zakot, sadaqatlar. Bu umra, haj uchalasiga ham keladi. Ham tana ibodati. Sababi inson uydan chiqqandan boshlab u har xil qiyinchilik kutyapti. Mana aeroportlarda samolyotga tushib chiqish ham oson narsa emas. Tana, mayliga kelib charchaydi, tavoflar qiladi, tana ibodat. Pul ibodatligi bir qancha bir to'p pulni topshiryapti shunga. Kurortga kelib dam olib ketishga emas yoki Dubai emas. Ibodatga qop-qora tosh bo'lgan bir shaharning ichiga shuncha pul sarflab kelyapti. Bu ibodat. Va ruh ibodati. Bu yerga kelib qancha ibodatlar qilsa o'sha odamning ruhi boyiydi, iymoni kuchayadi. Shuning uchun bu umra, haj boshqa ibodatlardan ko'ra kuchli ibodat. Shuning uchun umraga chiqqan odam yo hajga chiqqan odam uydan chiqqandan boshlab uni har qadamiga, har harakatiga bir mashaqqat chekadimi, yo'llarda bir qiyinchilik, boshqa hammasiga savob yoziladi. Har bir ishlatgan so'miga, hatto qoniga olib yegan ovqatiga ham ajr, savob yoziladi. Shuning uchun hajga, umraga kelgan odam bemalol mana shu orinmasdan qoniga yaxshi yeb, yaxshi kuchli ibodat qilib ketadigan bir kuchli ibodat bu. İnşallah. Zafar hoji. Voy. Keyingi reysler, keyingi gruppalar qachon keladi? Siz ham qayra Qirg'izistonga borib, anan dag'i kelesiz-da. Ha, inşallah. Siz bilan kelem, sizin gruppangizda kelem, şu ajikelerning gruppasında kelem degenler. Köp bolsa gerek. Alhamdulillah, birge kelemiz degen Kerben turga ihlas qilgan ziyoratchilarimiz alhamdulillah köp. Yani fevralga cemaatlar toplanyapti. Buyursa fevral ayıga yanvar aydan ham ko'ra ko'proq ziyoratchilar kelishini biz kutyapmiz inshaalloh. Nega deganda hojibashlarimiz ham burungidan ko'ra yaxshiroq xizmat qilyapti odamlarga. Bularni ham manda aytganda reytingi oshib qoldi barini. İnşallah bir aytib ketadigan narsa shu bo'lyaptiki, bizi munovi Osh, Jalabat, Batkendan ziyorat keladigan umrachilar ayovoy ko'payib ketdi. Ayovoy ko'payib ketib, mana Oshga qo'yilgan aviareyslar Batiralboy qoldi. Batiralboy qolib, ko'pchilik ziyoratchilarimiz Bishkekdan kelishlikka argas bo'lib qolyapti. Shunga majbur bo'lib qolyapti. Nega deganda samolyotlar yetishmay qolyapti. Samolyotlar yetishmay qolganligidan shu Bishkekka kelishga majbur bo'lib qolyapti. Men shu ziyoratchilarga ham bir aytib ketay dedim. Burun Bishkekdan kelib yurganmiz. Bishkek ham o'zimizni shahar, o'zimiz Qirg'iziston, endi kichkina yo'l bosiladi. Boshqa biroq Oshdan nimaga bo'lmay qoldi? Oshdan baratelenmen deb ziyoratchilar shunday bo'lib turib olyapti, buni tushunmayapti. Aviaqattamlar yetishmay qolgandan keyin Bishkekka reyslar bor, ular yeterli. Bishkekdan ana Fly Dubai bor, Air Arabia bor. O'shunday bo'lib, Bishkekdan kengirchilik. O'shunga ziyoratchilarimizga aytib ketayin degan bir narsa. Oshdan misol aviaqattamlar batmay qolsa, boshqa qilsa, Bishkekdan kelaversin. Haligi nima deydi, Oshdan boraman deb turib, bir ilmi yo'q, yo'l bilmagan, taqvosi yo'q, haj umraga kelib odam olib kelib, tajribasi yo'q hojibashlar qo'shilib, bu yerda hozir domlamiz aytib ketganday, mana shunday bir iyiq ibodatni buzib, bo'lmasam bir naqs chala qilib ketgandan yaxshinakay, ilmli, bilimli, taqvoli, tajribali hojibashini ushlab
bekem karmap, oşunu arkasından erçip, Bişkek'ten kelem dese, Bişkek'ten, oştan kelem dese, oştan. Oşular da arkasını mekem üşlese inşallah ibadatlar toluk oladı. Maşallah. Xudo halasa inşallah. Halgende nima deydi? Hazır men 20 ta adam çoğulsam menga qanday ligot bolat? Men 15 ta adam çoğulsam qanday ligot bolat deb kebir adamlar kelip tatda alar pasport jigib atat. Ha. Alar bir jolada öz umrege hajga kelgen emas. Ha. Tajribasi yok, ilimi yok, bilimi yok, til bilbeyt. Aha. Tuğan urugunu tanış bilişini jigib menga oşu 20-30 adam jigib kesem firmadan ligot bolat eken dep oşunday ortaga düşüp acıbaşılık kılıp atat. Endi kısa mayli. Birok şu yolunu bilgen, ilmini bilgen adamlar kese bu ibadat bu. Ha. Bu Antalya'ya barıp, başka yerge barıp es alıp keliş emas. Ha. Berge kelip ibadat kılıp, Allah'ı razı kılıp ketetigan, günahını şu yerge töküp, taşlayıp kete turgan bir ibadat. Oşunga bir aytı turgan sözübüz, ziyaratçılarımız şunday, biz Kerben Turga reklama kılgan yerimiz yok. Umuman Ay Yıldız bolağı, Cazira bolağı, başka firmalar bolağı. Oşunday ilimdu acıbaşılarda üşep karmap şunday kelişini biz maslahat berip ketetelek. Жақсы. Өте жақсы маалымат бердіңіз. Зафар ажы, сізді қаяқтан табамыз? Эми сізді білесіз, Кербен Тур туристик компаниясының Жаллабадтағы өкілісіз, тең төрағасысыз дегендей. Жаллабадтан табамыз, Жаллабадтың қай жерінде офисіңіз? Biz Жаллабад Suzağında. Жаллабад Suzak bilesiz. Ова. Ekö bir ile şehir. Ова. Arasında hiç kanday ayrıma yok. Biz ofisimiz şu Suzak'ta o şey sentrinde o sentralni köçeni yoldu boyunda Madmarata köçesinde inşallah nomerlerimiz var. İnşallah siz inşallah bizi köp çıkargansız. O şu nomerlerimizden tapsa bolat, ofise barsa bolat. Ofiste pastiyanni baldarımız var, oturup o yerde iştep ziyaratçılarda poli dokumentlerini baldar kılıp atat. Oşun için biz bu yakta jüremiz ziyarat kılıp. Elhamdülillah. Акыркы суроом. $1300 бул стандарт баа. Бардык эле компанияларда бирдей азыр $1300 турабы. Анын ичине визасы, туда обратно билеттери, авиабилеттер, трансфер кызматы, анан гостиница кызматы. Тамак ашы анын сыртында. Şunday. Ушу $1300 сырткары, мисалы, бир эркек киши же бир аял киши средно мисалы тамак ашы ичинде болгондо канча доллар сала келсе болот, эми базарлыкты кошпогондо. Hem nar verip baskanга, su bu içkenge degendey. Bunu özünüz aytıp koyduğunuz okşayt. 25 riyal. Eki mehel tamaka 25 riyal diye yaptı. 10 günge 250. 250 yana 4 gün Medine'ni koşu turgan bolsa 350. $100 jetpegen. $100 hem dep koyar. $100 mana. $100 akça kengir eki mehel kengir siz aytkanda özümüzü tamak, özümüzü aş, şorpa, lağman, mantı, şu tamakları cep nerede? Bemalal jetkirse bolat $100'dur. $100'da jetkirse. Köp akça ketpeyt inşallah. Tamak aşka $100 jetet. Jetet inşallah. Ayem nar verip baskanga, su içem deyt. Kichine shopping kılam deyt bizdikiler ha. Mayda çüyde alam deyt, bala çaka kelin kesek tuğan uruk degende. Ema alarga mayda çüyde alam dese, hem kalagança çöntögünü salıp kele versin, tura. Şunday. Жақсы. Анда мен жыйынтыктайм. Чогулушуңуздарды уланта бериңиздер. Rahmat. Сиздерге рахмат. 20-25 мүнөт мен убактыңыздарды алдым. Rahmat. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, умрага келүү кимде ниети болсо, анда экрандагы телефон номерларга чалып байланышып, сиз менен жолугушуп, документтерин берип, компаниянын төлөмдөрүн төлөп, Кудай буйрса, визаңызга жолго чыгат иншалла, сиздердин аркаңызда келе берет иншалла. Xudo xolasa inşallah. İnşallah. Жамаатыңыздар менен аман болуңуздар. Mayli, sizge Көп жашаңыздар. Анан эртең кетсеңиздер, биз дагы зыяраттарда болобуз. Жакшы барыңыздар. İnşallah. Жиддадан учасыздар? Cidden uçuyoruz ha. Жеңил учуп, жеңил конуңуздар иншалла. Машалла. Amin. Rahmat. Амин. Көп жашаңыздар. Анда мен кайттым, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүн ошо дагы бир мейманканада жаткан Кербен турчулардан кабар алып коеюн дедим.
жакшы жүрүптүр, зыяраттары жакшы болуп атыптыр. Мен кене маалымат бердим. Эгер ушул чыгарылыш жакса, анда лайк басабыз, комментарий жазабыз. Пикириңиздерди калтырыңыздар. Биз менен чогуу болуңуздар. Кербен тур менен умурага келсеңиздер болот. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.